I dobrodošli u novi video. Evo danas slažemo malome Ursusu C335 Bosch pumpu da svi vidite kako to izgleda, da to nije komplicirano. Kako svi pričaju da vam majstori bez veze ne uzimaju 50-100 eura možda za to skidanje. Znači imate ovaj poklopac, nisam ga sad stavljao još, kojega skinete i onda morate skinuti ova 3 šarafa, znači 1, 2, 3, vidite? I onda morate izvaditi taj zupčanik van. Kad taj zupčanik izvadite van, imate 4 šarafa, vidite, imate tu jedan. Sad vam ovo ne mogu baš dočarat možda. Gdje si? Dole, ne mogu tu. Vidite, ima tu jedan. Znači to su 2. I tako imate s druge 2. Znači 4 šarafa skinete. Normalno, skinete lightungiće i to, ovo sve odpojite. Znači to odpojite, lightung skinete. Ovo isto lightung, dovod goriva. Ovo od filtera, znači. I tako, to sve skinete. Kad to desete bošisti, da vam bošista da se složi, to nisam radio, nisam se još ufo, onda kako ćete ju vratiti najlakše nazad. Znači, vrlo je jednostavno, to sve pošerafite, normalno prvo stavite ova 4 šerafa, zašerafite i onda dođete do usfazivanja. Znači, kako se ufazuje? Evo vidite, ovdje imamo, vidite, 0,0. Znači, ovo je zupčanik od Bosch pumpe, a ovo je zupčanik od ovoga radilice i toga motora, no. I sad to se stavite na 0 i onda imate, vidite ovdje zupčanik, da bude, vidite, ne znam, vidite. Samo malo da se smiri, slabo mi je svjetlo. Tu imate crticu jednu. Vidite, crtica. I ta crtica mora biti, baš kod mene i nije, vidim. Ona mora biti ravna, vidite, tu je 0. Vidite, to je to. Znači to isto stavite u te položaje i Bosch pumpa vam je ufažena. Sad, vjerno, morate ju malo tu još. Budete morali malo riktati ako budete htjeli. Ali uglavnom to vam je to. Lajkajte video, subscribeajte se, pretplatite na kanal. Biće još videa. Malo po malo se radi. Lijep pozdrav i vidimo se drugi put.